Kani kadek All India Radio Shalom ka khubor ban puli da ilusitas im kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor khat khandai lakmut kibriu kimshim lapau kerteng haga thup kerteng bakhat du jong ka National Register of Citizens NRC ha Assam nbu ka sarkar sauspa tali ka Foreigners Tribunal ban pet bat bishar ki jingkarpat jong kitu ki bamshim lapau kerteng Play u Deputy Commissioner ka Southwest Garo Hills District Ram Kumar S ya ka jing rakhe ya ka Poshan Ma ni Nutrition Month ha ka district hnin kasngi but pelat ke Election Commission hnin kasngi ya ka jing pentrekam ya ka Electors Verification Program EVP batmai ha ka lankari Ha Assam hadin ke jingpin mi ya ka thup kerteng bakhat do jong ka National Register of Citizens NRC kipriyo ki bomshim lapau kerteng haka kinlait banbu i ki jingkarpat haka Foreigners Tribunal ban mudoi halor ki jingbom pau kerteng jongki khat khandai lakmut kipriyo kimshim la sakan thup haka NRC balapan mi khadu ki khupor sarkar ki yathu baka bor sanchar kan sapantip ya ki to ki bomshim la mi kerteng ya ki daw ki badai halor ki jingbom pau kerteng jongki bat kani ka kam kan sasdang no shen bat hadin kata ki breu ki la banlet cha ka Foreigners Tribunal kindan baro South Patli ki Foreigners Tribunal ki bantre kam ha Assam ka sarkar Assam kaladap ong ba nburu ya ki noyaram nakaan nakabanta ki to ki badan kam jingaram Katanat ki kambari jong ka sokar pedeng lingba unong ai khubor jong ka Ravish Kumar kalaong ba kito ki priyo ki ba klampau kerteng hakathup bakhat du jong ki NRC an nam penne sa ya ki kumtu hendrai kendang ye betang ban yo ya ki hok kumunshwa tat hatu bakindayo pendep lut ya ki jingarap bakidai ban yo kat kum ka an Ravish Kumar ulong bakajing bumsha kan thup kerteng hak NRC kam kta ya ki hok jinglong nong song snong jong briu ha Assam bat kani kam mutru ban penlong ye ubriu ubom dan lak jella ni unong wei ulong ru bakajella Assam kala pentikna bakan penbiang ye kilan ajing yarap bayadai bat kaan ya unu briu ubaklam pau kerteng hak NRC Ukumar ulong yakini hadin bakiladon kijingken tho hakikat to kani kilat patai kubor banabari chapang kijingkta jong thup kerteng bakhat du jong ke NRC bat kini kilong kibabakla Kenai kadek All India Radio Shillong kabuan lam shapi yak kubor Please tell me a life insurance policy that has premium, good bonus and it's trustworthy too. Wow, so many things in one policy. It's not possible. It is possible with PLI. Along with government employees, now enlisted companies employees and all professionals like CAs, doctors, engineers can also take advantage of PLI policies. That too with Postal Department's trust from 1884. For more information, contact your nearest post office today or log on to www.indiapost.gov.in. बिटिया की शादी मुबारक हो चाचा। आओ बेटा। एक बात बताओ चाचा, इतना सुंदर घर बना लिया, बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया और बिटिया की बढ़िया शादी के चर्चे तो सारे गांव में हो रहे हैं। ये बीच बीच में कहां से लॉटरी लगती है? बेटा RPLI की ग्राम संतोष पॉलिसी को लॉटरी ही समझो। सही समय पर 3 पॉलिसीज ले ली और अपने हिसाब से मैच्योरिटी की अवधि तय कर ली ताकि जरूरत के समय पैसों के लिए इधर उधर न देखना पड़े। RPLI की ग्राम संतोष पॉलिसी, मुनाफे का सौदा। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें। भारतीय डाक की जीवन बीमा पॉलिसी। Ban beteng biang ke khubor u Deputy Commissioner ka Southwest Garo Hills District Ram Kumar S ula play ya ka jingrakhe ya ka Poshan Ma lani Nutrition Month ha ka district ha ka jingalang ka balalong ha ka wek Anganwadi Center jong ka Chela Para ka bahap apo ka zigzag block hnin step UBDO jong ka zigzag CNRD block u MLK Marak u Supply Inspector ka Ampati u Salchra N Sama kinong tray ka ICDS jong ka SBMG Ampati bat MSRLS bat palat chispa angut ki brio bakan thup yakikan thailong kumi bat kikna kikan hun yarap lade kiswach grahi kinong tray Anganwadi bat jong ka Poshan Abhiyan Ampati keleadan lang ha ka jingple ya ka Poshan Ma Kaposhan ma kadai ka program Bashibna Island ter balapanyat hapo ka Rashtriya Poshan Abhiyan ne ka National Nutrition Mission bat lapan bedru ban penlong ye ka program baharukam haki blok bat kishnong baro Shibna Island ter
ha ka jingkran langkot jong u deputy commissioner ulaban halo ka jingdon kam jong ki jingbam bataimen ula kentu ya ki breu bakin bam shibun ki jingbam bataimen khnang ban kentiu ya ka jingsan jingplung jong kamen bat khamtam ban pen khlan ya ka bor jabing ka banyalam pat sha ka jingpenlong ya ka emlang sa lang ka bakot bakhya Menteri Rangba Baminshwa jong ke Uttarakhand Bhagat Singh Koshyari ula syatung ku mulat Bathma jong ke Maharashtra kat ba Menteri Sokar Pedang Baminshwa Arif Muhammad Khan shimti ku mulat ke Jala Kerala. Menteri Sokar Pedang Baminshwa balong ru unoyalam ke BJP Bandaru Dattatreya unlong ulat Bathma jong ke Himachal Pradesh ha ke Jaka jong Kalraj Mishra ubalahap ban shimti no ku mulat jong ke Rajasthan. Unoyalam Baminshwa jong ke BJP Tamil Nadu Dr. Tamilisa Sundara Rajan shimti ku mulat Bathma jong ke Telangana. Presiden Ramnath Kovind hinin kesengi ulam menjur yakini ke jing tungkam thamai. Ka Election Commission hinin kesengi kala pelat ban pentre kami ke Electors Verification Program EVP Bathma hakal lengkari kabanne hadu ka khatsan tarik ubnai risau. Hapok kani ka program unang tap vote nakaway pakaway ka long ying unyo ya ka username bat password kaban penla ya bo un tap ya baro ki kot kisla badon kam ki bedai ba kajing penrung kerteng yala di hakitup kerteng election bat le kum juru nakabenta ki bahayeng hasem jong lani jongka yakini ki jing tip babanya baro an sabishar bat penshisha daki block level officer yakani nle dake lai phonre ngut ki CEO jom ki headquarter ke jilla dake hinyau spa sau phongut ki district electoral officer ha ki district bat dake BLO bat electoral registration officer ki badon hakumba shimilian tili ki jaka thap vote Kumba nreo paulai tali ki kendon an balapan thama jong ko Motor Vehicle Act ki biadai bat ke jingpin kiu ya ka kuna nak benta ki tu ki bapin khen bat le persya iki anya kali ha ki surong kilas dang trekam na du hinin shitang senya ya ka kuna nak benta ki jing ya ben wat haba ka dak saw ka me hasurok lapin kiu na ka 1000 tangka sakasan 1000 tangka Kabanyak kali klem pendat ya seat belt kan penlong ya lane kanongnya kali bakin ngat hakakuna ke bashi 1000 tengka. Nak benta ke jinya kali turmur kakuna kan long 1000 tengka nak 1000 tengka menshwa. Batla dalam ba lane kanongnya kali kila buat hakapor bekinya ya kali kinsya dan kuna 10,000 tengka. Ki Dr. Hasam nin kesngi kila khat ban penlong ya ke jingsange traikam ba arpho saw kanta like no hakikam ba kerki badai ban le habaro kwe ke jella ha ka lai tarik menta ubna kum ke jing persha ya ke jing sha penyap jong we doktor ha ki breu jong nong pang ublayap ha ka we ke hospital ke badan ha ke pers lasha ha jorhan kene ke jingsange traikam kan sedang nadu henry beje step Presiden jong Assam State Branch of the Indian Medical Association IMA Dr. Satyajit Bora ulaong bakane kalong kum kadak jing persyaru ya ke sorkar ke bom simlala ban penbiang ya kilat jiada nak bentaki doktor bat ban kem bat penshitom ya kinongle kamboman ka IMA kala dawa baka sorkar ka deben penshitom ya kinongle kamboman bat ban penklan ya ki bor pahara da ka babu ya ki surveillance camera ha ki jaka ajing sumar ki badon ha ki pe slasha Kato kani ka khubor kalakut ke belawan Shafi menta ka stamp na ka All India Radio Shillong ha ka po prabajing nya so ba ka Daily Station na ka menta ka khubor ha ka ktin Hindi ban penbu da ka khubor ha ka ktin Pareng ha ka por pra khatsan minute kene ka dei ka All India Radio Shillong